Jeste moji bajkeri, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da idemo u klip motori od planova. Ali prije toga da vam pokažem kako sam okitio jel. Znači samo je cilindar i klip, fale ovdje da vise. Koma i užas, znači. Da moram brijeti ovu bradu, ne stojim ovo nikako. Evo sačekat ćemo to do nove godine. A sad idemo u klip. I evo nas bajkeri u klipu. Nisam htio snimati sebe jer sam previše ružan. Šalim se. Nisam htio jer onda imam slab računar i treba mi dugo da renderujem klip. Planiram sad sebi kupiti neki računar do 1000 maraka, to je 500 eura, pa dole pišite u komentar šta bi mi preporučili. Evo ovi motora što su poslani na onaj sajt, znači jednostavno vam je objaviti. I sad će svi biti u klipu koji tamo stave. Znači ja ne mogu skidati sa Facebooka jer je to stvarno ogroman posao, ima preko 300 poruka. Tamo pošaljite i meni odmah dolazi u folder i ja odmah snimam. Znači ne je zebancija. Ja volio da svaki dan snimam ove klipove. Idemo prvo, evo nam Peugeot Speedfight 2. Ime nije stavljeno. Nema veze. Ja ću pohvaliti motor, reći da je lijep, da mu je nešto da se ovako izrazim, na guzici rađeno, izgleda perfektno. Ova registracija tu dobro stoji, znači da se stavio gore gdje ja, motor bi izgledao ružnije. Auspuh prva liga. Evo druge slike. Znači ovom motoru ne možete prisreti ništa. Spojio s ove boje plava i crna perfektno, a ja volim ove motore pa ga ne mogu ni ružiti. Evo nam Davida Jurkovića. Tomos Automatic 2012. godište, kaže da je mašina od CTX. Pa ima ovi dosta što bi sebi stavljali u automatika druge mašine, pa može se učlaniti na forum i reći kako se to radio, postupak i to. Mnogo bi ti bili zahvalni. Što se tiče samog dizajna, nemam šta reći, održavaš, vidim. David Bukinac, Yamasaki Sky 50 iz 2010. godine. Kaže David da je Kinez, ali bitno je da ide. I za početak mu je dosta dok ne kupi neki ozbiljniji motor. Ovaj motor je izuzetno dobar za početnike. Pišite li koliko se plati ovaj motor, ne vjerujem da mu je cijena više od 700-800 eura. Znači ja sam to stalno preporučivao vama. Kupite nove Kineze, služit će vam bar 2-3 godine sigurno. Neki Geđa 533 šalje AP na 6. Kakav 6? Haha, mašina. Evo još jedne prerade. Pa ljudi moji, ovo forum čeka na vas da ovo postavljate, da postavljate kako ste ovo radili, ove projekte. To je toliko zanimljivo ljudima da vi nemate pojma. Kaže Geđa da mu motor ide ko nevrijeme i veliki pozdrav za sve nas. Pa pozdrav Geđa i za tebe. Vidim i sjepost drva, nema zime za tebe. Neki GFK 060 šalje sliku automatika. Kao što vidite, automatik je tvornica čista u perfektnom stanju. Da dodam nešto ne mogu jer je perfektan. Evo neki bezimeni šalje nam sliku, sam piše gore AMG. Ja mislim da je ovo Honda neka od 125 kubika. Ako griješim, ispravljajte me u komentare. Iskreno ja ne volim ove stare motore, ove skutere stare zapravo. Ali znam da je taj motor lud i da ide ko zvrk. Evo nešto za promjenu. KTM 525. 4.500 eura plaćen. Ide preko 100. Momak se zove Kodara. Ja ne znam kako je to ime, ali eto. Imaš Kodara, lijep motor,
Mada ja nemam pojma o ovim motorima na 4 točke, nisam nikad imao priliku voziti išta na 4 točke. Leon Petrović šalje automatike s 82. Što dobro vidim na ovoj slici je auspuh, znači imaš auspuh koji nije standardan, imaš veliki sic, znači može 5 ljudi stati tu. Ajme i dalje. Matić Kawasaki KX85 2006. godište. Šta da kažem, ja kažem kroz serijice, vi se bunite, enduro, to je sve jedno, isti đavo. Za mene, za vas možda i nije. Znači, motor ti je prva liga, što kaže Borislav, ništa dodat, ništa oduzeti. Mini Cross Kawasaki tehnički ispravan 2008. godište. U našem jednom klipu je bio ovakav sličan motor. Nadam se Sade Fejsiću da nije taj, da ga nisam malo preradio. Znači, ovo je ludost. Znači, ovo je lijepo vidjeti. Svi će se okretati ne može bolje od ovoga. Ali sa neke vožnje, sa prave stvari nije. A za sprnju se ubio. 64 kubika ima. Nikola Radovanović šalje Oriona Hero Grizmo. Pa motorć za početnika ubio se. Znači, nešto kao automatika, ali nije. Nismo navikli vidjeti ovakve motore, ali znači to je isto. Razlika gotovo da i nema. Ognjen Milivojević, Tomos AP 65 kubika. Kaže, ne znam godište, ali novija verzija motora. Sredio ga, znači motor je perverzija. Ovo je lijepo vidjeti na putu, samo nije lijepo kad te vidi policija i kad vidi da nemaš tablica. Aj, sprdam se, pusti njih u vrag. Veliki pozdrav Ognjen za tebe. Još jedan nepoznati korisnik šalje svog APN-ca. APN-a znači u stanju dobrom, ne mogu reći odličnom, ali znam da ovo ide suko, da ovo je nenormalna zvijer. Dok malo bude ljepše vrijeme, snimat ću ja vama i motore opet, i snimat ću vam motore od svog dede, pokojnog nažalost, od svog staroga, pa ćete vidjeti šta oni voze i šta je deda vozio. Isto treba to sve sređivati, nažalost ja nisam u takvoj poziciji niti u financijskoj situaciji da mogu to priuštiti, jer idem na fakultet, moram vamo štedjeti pare za neke druge stvari, eto na primjer računar, i to je 1000 maraka. Da sam prodao Aprilu i uzeo tih 1000 maraka, mogao sam sve kupiti neki drugi motor, ali znam da će doći bolja vremena. Evo, ovo vam ja stalno govorim. Veljko Simonović, Kawasaki KLE 500, 93. godište. Motor se prodaje i ima ga na sajtu Polovni automobile. Znači, ovi motori, to je nešto najljepše što je čovjek mogao proizvesti. Putnički, a i jako. Znači, nije to motor sa staze, ali bolje vam od ovoga ne treba. Znači, motor je malo stariji, 93. godište, ali pogledajte kako izgleda. Znači, ovo je konkurencija Aprilia i Pegaso, čista. I ti motori, ako ikad budem kupovao nešto veliko, 1000 kubika, preko 6, kupujem ovako. Veljko Simonović, Tomos APN4, 80. godište, kompletno restauriran. Jes, brate, napravio ga, znači da boli glava. Boje smo pogodio, motor je zvrh, znači ovo je lijepo meni vidjeti. Svaka tebi čast i sve pohvale na radu. Yamaha TDR 125 kubika 91. godište. Rekao sam vam šta mislim o ovim motorima. Znači to su ekstra motori, ali se mogu i sjebati, jer je uglavnom voze luđaci. TDR osvojio prvo mjesto u mom jednom klipu i znači ja imam sve najbolje reći o tom motoru. Ali naravno kao sve i to se može pokvariti. Evo nam Muhameda Muhu, kaže šalje nam Yamahu XA6 kubika 2010. godište. Ja za ovo nemam para, čovječe. Znači šta ti mogu reći? Mogu ti reći da je motor ekstra.
Eto. Evo još jedna slika. I još jedna slika. Mada opet kažem, ako ikad budem u prilici, neću platiti ništa ovako, nego nešto putničko. I za kraj ću vam pripremiti još neke video snimke od naših fanova, pa uživajte. Svidio klip, obavezno like, sub, share. Ako nije, onda dislajkujte, jebi ga, što da vam kažem. Vidimo se u sljedećoj epizodi.